Čajničko-bosansko četvero evanđelje jedini je srednjovjekovni crkveni rukopis koji se čuva u Bosni i Hercegovini u Muzeju crkve Uspenja Bogorodice i crkve Vazdesenja Hristovog u Čajniču. Krajem 2013. godine Čajničko-bosansko četvero evanđelje proglašeno je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Rukopis nije datiran, ali ga istraživanja jezičkih i paleografskih osobina kao i zapisi na marginama na stranama 115b i 116a smještaju na kraj 14. i početak 15. stoljeća kao i većinu drugih sačuvanih bosanskih srednjovjekovnih rukopisa. Dosadašnji su istraživači pretpostavili da je tekst Čajničkog evanđelja, odnosno samo evanđelje, pisano za plemića Pavla Radenovića, odnosno da je nastalo u nekoj kancelariji feudalaca ili u manastiru. Međutim, pojedini istraživači ovakva mišljenja ne prihvataju, naprosto što zapisi na marginama ne pokazuju nikakva svjedočanstva o vremenu i nastanku ovoga rukopisa. Što se tiče pisma Čajničkog evanđelja, ono je pisano poluustavom bosanskog tipa, a rezultati fonetsko-ortografskih analiza ovoga rukopis smještaju na istočno-bosanski teren. O povijesti samog rukopisa i način na koji on danas dospio u Čajniče ne možemo ništa sa sigurnošću tvrditi, zato što nemamo vjerodostojnih podataka za to. Međutim, s obzirom da se sada nalazi u Čajniču, a da pripada istočno-bosanskom terenu, možemo prihvatiti pretpostavke da je rukopis nastao u blizini mjesta na kojem se danas i čuva. Kao i većina drugih bosanskih srednjovjekovnih kodeksa koji su bili podložni ili nestajanju ili propadanju, tako i Čajničko evanđelje nije sačuvano u cijelosti. Naime, nedostaje početak evanđelja do 7. glave evanđelja po Mateju. Unutar samog rukopisa nedostaje nekoliko listova pa je tekst isprekidan. Nedostaje i kompletno evanđelje po Ivanu. Rukopis je na pojedinim mjestima značajno oštećen pa je stoga teže i čitljiv. On sada broji 187 pergamentnih listova. Ovaj je rukopis odavno privlačio pozornost brojnih znanstvenika, posebno zbog glagoljskog zapisa koji se nalazi u ovom rukopisu. Međutim, taj glagoljski zapis je u odlomak 15. poglavlja Evanđelja po Ivanu nastao vjerovatno nekad kasnije i ovaj glagoljski zapis u rukopisu Čajničkog bosanskog četvero evanđelja svakako ne može svjedočiti kontinuitetu upotrebe i razvoja glagoljice na bosanskom terenu. O broju pisara koji su ispisivali ovaj rukopis postoji nekoliko različitih mišljenja. Jedan od prvih istraživača ovog kodeksa, Petar Momirović, smatra da se radi o 3 ili 4 ruke koje su ispisivale tekst Čajničkog evanđelja. Detaljna analiza jezička i paleografska koju je provela Vera Jerković pokazuje zapravo da se radi o 5 glavnih pisara, nazvanih glavni zato što ispisuju veće dijelove teksta i 4 sporedna pisara koja ispisuju samo pojedine stihove ovog rukopisa. Međutim, novija istraživanja ovog kodeksa pokazuju, kada se uzmu u obzir osim paleografskih i jezičkih kriterija i tekstovno-leksički nivo, pokazuje zapravo da je rukopis ispisivalo 4 ruke i 4 glavne ruke i 4 sporedne ruke. Ono što je za Čajničko-bosansko četvero evanđelje važno za poredbe sa drugim rukopisima, ne samo bosanskim, nego i svim drugim rukopisima slavenskih redakcija, jeste zapravo postojanje 3 različita, tekstološki različita predloška u ovom rukopisu. Prvi i treći dio knjige, odnosno prvi i treći predložak, su zaista arhaični i oni pokazuju sličnosti na isti način na leksičkom i tekstovnom nivou kao i drugi arhaični bosanski rukopisi. Međutim, drugi predložak je ono što izdvaja Čajničko evanđelje od drugih sačuvanih bosanskih rukopisa. Njegov je drugi predložak značajno inoviran na leksičkom nivou i to pod utjecajem najmlađe redakcije starocrkveno-slavenskog razvoja evanđelja, odnosno takozvane 4. redakcije slavenskog prijevoda evanđelja. To Čajničko evanđelje čini idealnim za uporedna istraživanja ne samo sa bosanskom crkveno-slavenskom tradicijom, nego i svim drugim slavenskim redakcijama starocrkveno-slavenskog jezika.
Ovaj rukopis jedan je od 22 sačuvana srednjovjekovna crkvena kodeksa nastalih za potrebe crkve bosanske. Njegov značaj, osim sa jezičkog aspekta, jeste i sa kulturološkog, naprosto što je ovo jedini crkveni rukopis koji se čuva u Bosni i Hercegovini.